англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда to be'нин өткөн чактагы формасы was we'нүн суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда was we'нүн терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Биринчиден, бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөр менен таанышып алсак. Mechanic деген сөз англис тилинде mechanic. Кайталайбыз. Mechanic. Mechanic. He is a mechanic. He is a mechanic. Ал mechanic. Architect. Кайталайбыз. Architect. Architect. Architector. They are architects. They are architects. Алар архитекторлар. Baker. Кайталайбыз. Baker. Baker. Наабайчы. My neighbor is a baker. My neighbor is a baker. Менин кошунам наабайчы. Chef. Кайталайбыз. Chef. Chef. Ашпозчу. My sister isn't a chef. My sister isn't a chef. Менин эжем ашпозчу эмес. Electrician. Кайталайбыз. Electrician. Electrician. Electric. He is an electrician. He is an electrician. Ал electric. Farmer. Кайталайбыз. Farmer. Farmer. Fermer. They are farmers. They are farmers. Алар фермерлер. Florist. Кайталайбыз. Florist. Florist. Гүл өстүрүүчү адис. Florist. She is a florist. She is a florist. Ал florist. Judge. Кайталайбыз. Judge. Judge. Сот. She is a judge. She is a judge. Ал сот. Gardener. Кайталайбыз. Gardener. Gardener. Багбан. He is a gardener. He is a gardener. Ал багбан. Келиңиздер, сүрөттөр менен сөздөрдү дал келтиребиз. Достор, бул биздин экинчи тапшырмабыз болсун. Ушул сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзүп, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Мурунку сабагыбызда to be'нин өткөн чактагы формасы was we'нүн суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн was we'нүн терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Англис тилинде терс сүйлөм түзгөндө, эгер сүйлөмдө to be бар болсо, to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Мисалы, I was a gardener. I was a gardener. Мен багбан болгонмун. I subject was to be. I was a gardener. Ал эми терс сүйлөмдө I was not a gardener. I was not a gardener. Мен багбан болгон эмесмин. I subject was to be was'дон кийин терс сүйлөмдө not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. I was not a gardener. Бул таблицада to be этишинин терс формасы was not өөнөттүн кыскартылган формасын көрүп турасыздар. Was not, wasn't болуп кыскартылат, were not, weren't болуп кыскартылат. Келиңиздер, чогуу кайталайбыз. Wasn't, wasn't, weren't, weren't. Келиңиздер, бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. He was not a judge. He was not a judge. Ал сот болгон эмес. He wasn't a judge. He wasn't a judge. Ал сот болгон эмес. Was not толук формасы, wasn't кыскартылган формасы.
экөө тең эле бирдей эле мааниге ээ. Сизге кайсы бири ыңгайлуу болсо колдоно берсеңиз болот. We were not architects. We were not architects. Биз архитектор болгон эмеспиз. We weren't architects. We weren't architects. Биз архитектор болгон эмеспиз. Were not толук формасы, weren't кыскартылган формасы. Was жекелик санда биринчи жакта I менен жана жекелик санда үчүнчү жакта he, she, it менен колдонулат. Ал эми were жекелик санда экинчи жакта you менен жана көптүк санда биринчи, экинчи, үчүнчү жактар we, you, they менен колдонулат. Ал эми терс сүйлөмдө биз to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Келиңиздер бул таблицага көңүл буралы. I was a chef. I was a chef. Мен ашпозчу болгонмун. I subject was to be. I was a chef. Терс сүйлөмдө I was not a chef. I was not a chef. Мен ашпозчу болгон эмесмин. I subject was to be. To be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. I was not a chef. He was an architect. He was an architect. Ал архитектор болгон. He subject was to be. He was an architect. Терс сүйлөмдө he was not an architect. He was not an architect. Ал архитектор болгон эмес. He subject was to be. To be'ден кийин биз not деген бөлүкчөнү кошуп колдондук. He was not an architect. She was a florist. She was a florist. Ал флорист болгон. Терс сүйлөмдө she was not a florist. She was not a florist. Ал флорист болгон эмес. It was cold yesterday. It was cold yesterday. Кече күн суук болгон. It was not cold yesterday. It was not cold yesterday. Кече күн суук болгон эмес. You were a judge. You were a judge. Сиз сот болгонсуз. You subject were to be. You were a judge. Терс сүйлөмдө you were not a judge. You were not a judge. Сиз сот болгон эмессиз. You subject were to be. To be'ден кийин биз not деген бөлүкчөнү кошуп колдондук. You were not a judge. We were farmers. We were farmers. Биз фермер болгонбуз. We were not farmers. We were not farmers. Биз фермер болгон эмеспиз. You were gardeners. You were gardeners. Сиздер багбан болгонсуздар. Терс сүйлөмдө you were not gardeners. You were not gardeners. Сиздер багбан болгон эмессиздер. They were bakers. They were bakers. Алар наабайчы болушкан. Терс сүйлөмдө they were not bakers. They were not bakers. Келиңиздер бул сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландыралы. My mother was a baker. My mother was a baker. Менин апам наабайчы болгон. Жөнөкөй сүйлөмдү терс сүйлөмгө айландыруу үчүн биз to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Сүйлөмдөгү to be'ни табабыз. My mother subject was to be. To be was'дан кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. My mother wasn't a baker. Менин апам наабайчы болгон эмес. Was not толук формасы, wasn't кыскартылган формасы. They were farmers. They were farmers. Алар фермер болушкан. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. They weren't farmers. They weren't farmers. Алар фермер болушкан эмес. Were not'тун кыскартылган формасы weren't.
He was a judge. He was a judge. Ал сот болгон. Ал сот болгон эмес дей турган болсок, азаматсыздар. He wasn't a judge. He wasn't a judge. We were gardeners. We were gardeners. Биз багбан болгонбуз. Кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Сүйлөмдөгү to be'ни табабыз. Сүйлөмдөгү to be wö'дөн кийин биз not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. We weren't gardeners. We weren't gardeners. She was an architect. She was an architect. Ал архитектор болгон. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. She wasn't an architect. She wasn't an architect. I was an electrician. I was an electrician. Мен электрик болгонмун. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. I wasn't an electrician. I wasn't an electrician. Мен электрик болгон эмесмин. It was at home. It was at home. Ал үйдө болгон. Ал үйдө болгон эмес дей турган болсок, азаматсыздар, сүйлөмдөгү to be'ни табабыз. To be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Сүйлөмдөгү to be was. Азаматсыздар. It wasn't at home. It wasn't at home. Ал үйдө болгон эмес. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.